manjalong ihum bolero ahir kang tangrak pen kachingkoy. Karbi ang Autonomous Council pen Karbi richo aphan ihum amotor kapajirpon. Edward English CEM Tiram yang hanglong kira pacahang. Kardom Non Hills News Karbi Anglong Studio long pen nili moromi phangchupi tangte non beer tang ton pen arjupon ikha. Difupen ikoroni anke damjipu ihum AS09 F7434 bolero ke pachat pika jok manja jari Teron High School adung ahir ingtang rakpen kachingkoy. Alang di Cipaduk Krut ajok si pulis atum guti ador araki ahormu nepingna. Pini Karbi Anglong Autonomous Council kelong arta troksi kep kechok di fu Joysing Doloy Auditorium Hall along talon pon ada porphai troksi malom pen Samson sing ing tila pen khorsing tirang akumlin along chekemu pon si Indian National Flag Deputy Speaker Rite Singh hi ari dengpen lama ing thurpon pini KAC troksi kep anniversary along HAD Minister Jagan Mohan Aluhi aman pen chetongdun. We have our invited guests, all board chairman and chairperson, all chairmen of urban local bodies, all ex-chairman, deputy chairman, CM, MSc, KAC, all ex-minister, MP, MLA, Karbi Anglong West, Karbi Anglong, President Secretary, Karbi Cultural Society, Ibu, President Secretary, Karbi Lamet Amai, Ibu, President Secretary, Karbi Students Association. They will be
Poilamati handshake arong Amikar Jameson ingtia supo Edward ingtia phan kiram tang wo signify Kripo arni rihinga me kang sebajok ahir kang tangrak areng ahu kisojok kisu kachelangji aphan KAC CEM tiliram ronghang aphan kachuning ripadi krimpen kerap kachuhang alang litum ekon number 743401005912 IFCS code PUNBORRBAGB lapen alang litum phone number 970-729-6079 pusi birta nang pachini. Mahamaya constituency kaparlo pini EM Lunsing Tiran alam toy atengpen narlong ati Adarsa polling station arlo PMGKAY asang akejoy pen ronpon pado. Sonsi aluhi aman pen kachitong dun Mahamaya Mondol Committee President SJT Purno Ingti Number Kripo Mahamaya Constituency BJP Office Secretary Berentiron ex-VDC Chairman Lunsing Tokbi Number Kripo Mahamaya BJP VP Tilok Bordoloi Anparta BJP Local Committee Atum Cherap Chidodun. Aning kanwang ason si pini sita Vias Karbi Anglong Hamren along sita Troxy Cap Celebration of Karbi Anglong Autonomous Council Foundation de Talondon lapen pini Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang kapin kada tengpen pini MLA Rupsing Teron arideng ronghang rongbong rong arat Karbi Richo aphan kedam kewang awar sai ke messenger aphan bolero agari ihumpi pajirpon lapen agari athengno sita Karbi Richo Karbi King pusi lakhapon lapen adap ni pioneer cap apora hot kadok ave chelang petpen karlitang Samson Singh ingti lapen karlitang khorsing terang atuma phan kachekemo amilur kaipon lason sipini mayalong MLA Rupsing Teron mai chepahem phupon pen Duramla constituency lapen local MEC Probhat Chandro Pendanglok DCSP ronghang rongbong Karbi Richo atum chetong dun lapen ing samjin pen mai chunpon Robinson Rongpi report Hills News Karbi Anglong. Kalau dengan management bangsa di sini antar kecelakaan departemen market kalau anak kata lo ada bangsa bukan ini lah kamu plan dan aku kecil saya berjalan kau udah kau salah karena yang kita alang di pasar di negara kondisi nanti yang paling dari dan pasar untuk bangsa itu bangsa dapat ansi dak itu kerja namanya staf lo doren lo lali bang lo dan itu alang pandang lagi sang kalau kita aktif ada sama ada seperti itu bodoh dan itu ada rasa lo dan bodoh lo ada itu pilar lo kapan pilar lo dalam sang masih ada dan kodam lo dan kapan dia pilar lo dalam sang masih ada banyak jalan di itu dari sekarang lo dan kita tolong kita alami tadi lo jadi kita dia lo Lalu pendidikan kita, ada makalah tu langkar nak itu, dan waktu itu kita mungkin kolam talam tu, kolam lang kita nak tu, kita bangkit di bidar long lah, lam bidar lam di bawah. Dan ini cuma dak minggu tu lo, dia dak hari lo makai mesin prabdi terpalai di nanti, asyik pakai lah hari kai, lah itu mau pusat negara kerja, ada lam padi di sana lo. Apa tu? Akhirnya Karbi itu kan manajemen kayak gitu ada yang kadang mesti dulu. Kita pakai punya berapa saya yang baik kedua, pakai darah tinggal tiga, itu dap gaji terus ini mesti teknolog itu kalau tapi costing kalau lah kan dap kasih mau video kalau si pakai costing terang dan costing akan si pakai rembong home mana rong tidak kan makan dia panjang rumah betul. Tapi nanti bangga itu mitigasi dalam itu tuan di sini tu orang dapat kalau kita nanti badak itu dah bayar orang tu sih dah kayak lunkan dapat tu alih itu dah emisi kita dah lok bor jangan cuma dah lok kasih itu bayar tu badak ada bayar dalam dulu saya juga nak tunai tu ada dalam kita ada ini saya dengan lok pakai itu kerjaan lok termasuk council itu gulam orang CM kaboni akan dipisah ada bayar kaboni saya juga saya agak sih ada yang kacara di parlemen dan itu kerja itu kan dari bolero dari home mesin singkat untuk itu. Tangte pinye berta puansi kangton iglo do methak me kurwang thu.